Impact News da adombo taramno okchari yengbirisi agenda Manipur ni every Sunday evening we come to you with a question. We come to you with an issue, with an agenda. Ngasi ke agenda da lerisi ching amasung tam ani ki marakta lairiba khaibung tawnariba si kayam serious obaja no. How serious is the divide between the hill and the plain? Is separation an option? Haiba wafum masida kana nena bangasi ko studio da lengsen lebase agi hek jetta lengsen lebase Dr. L Dhanabi, social scientist. Thank you for joining us. Agenda Manipur da loinana joining us tonight on Agenda Manipur Pradeep Fanjobam, group editor Infal Free Press. Thank you for joining us, Tamo. Welcome to Impact News. Agenda Manipur, as I have set the agenda, the problem ojik mamlu khangna re akoi lai report si after the three bills ILP ka mai lenaba bill ahum pass tau gibis dagi chingda laiba iho tamda hokiba iho ani sigi ahogi yetnabagi pot ama lakpa sida tongan ba waklon kya thore hojik laiba pot si ching ji hojik still burning masaida tamo Pradeep tagi han hojjarake ahogi tamo Pradeep yamna khogi hard hitting editorial yamsu iviba kanoni you called in your editorial that de facto this separation is very real hana ID almost mayamsu loin khang bangak tani ID chinga tamga se from akhoi high body from time immemorial akhoi ichinau ni haina I masen ni haina ba but for last several decades akhoi chingda tawriba the kind of governance and the tamda level governance ani sigi adagi social divide am leidung tawba so how serious is the problem see hujiki turning point ama matang sida lakpra aina de facto hairisi oiragumani haibis nasena de jure jana to legally oidaba aduga sanna haira ko isida ban gauni ban gau kan sida valley jabon kan valley dari tawni do ching de ke soroi chingi ban gau kan som game toroi sigi separation si de facto no hai one hai sina hai de jure jana to de jure ogedra legally we are one de jure we are one legally la koi pulli dana de facto ri wakan pundre heavy one hai sina wa see thole problem see de facto separation si layer mina amana ama thajan da bagi amana doraga amagi interest ni khanba aduga at the cost of the other almain khana ki jiregi problems thokna sum laktan leibine aduga see problem si ngasi ngaragi posate sana flash point am yorogwe wa dani aduga thain regem leiraba thain hedi am yam kuiran dabdi ai canada khoi haibsra prehistory chalaga under historical period of chalaba so see problem si it was another dimension I mean kene so koina theoretically yengar go Scott hen haiba posida I ngan han song yeng am Scott ki lai sai gi on manuscript ama check tawda amu cross it tawda Scott hairam jam phajaw khar le re sum khoi gi chana da bisham lego chana da mai Scott hais loi chume haibde James Scott haise man haibsida yam controversial so oi controversial oi da natana ma contentious oi mayam aduga loni action lokani action leba adamara hairisida mana udo posam leba adamara yam general noina Southeast Asia mi safety haira kuma haisana okay Manipur nga to goa sanate Manipur panu pande so same thing is applicable here hai mana haisi Southeast Asia is the economic conditions come to get ching tam lebi si mahom jam yam e khoi Manipur da so Assam valley le re mo valley am chau hiwa dane Brahmaputra valley se duga barak valley le ri ching myam le ri serious soi problems khoi serious soi ri Vietnam le ri matham Hong Kong valley da Burma da Changi ri Kachin gi myam se loin le ha mana generalized theory na valley ga ching si ani gi duality si barabar le kari no have the especially in Asia economic development si mom chakim na industrial base development na agricultural lak na ko da valley fertile valley si da agriculture thok podegi surplus khar lak podegi state formation si ta thok state formation si federal angel haram kan si da surplus management ni hai surplus sola kan si ga dege surplus em dege khoi ngasi si sing chalraga ngasi chak thonga adagi ngasi sa ta roga nadra jungle lagi phaija khomraga agriculture gather tom de no mo charni mathang amokhan si food security letaba next day gi kana si food security do khan le rane ba CSS surplus sola kan si how do you manage that surplus surplus sok bai ai him da tanba kana sina lokpa lowsina in that spare time you'll do something else more or less aina
lady poto comment to na manage to manage over the kanana security pi the hai consider bureaucracy m thokani so the whole state formation is related to surplus ka high yes adugi so basically the valley people have normally that happens in the valley and then it doesn't happen in the hill so that tiny conflicts in lagani the score hai sana mana hinjan la kind of get a valley see manpower surplus deficit all like mai some had a profession ma'am see multiply to rena thang sa ba kang bu sagon loi ba kang bu to kan sida sandona kan sa mi what bara what level and either they will go and raid another valley kingdom or they will raid the hills adi mana scott ke theories da ba adi da mi ne yam ye le so I see Barmana could be parts of guys, but myself from the Mugi, some of them put it away. I'm heavily at the Paro and Dragomizalaga, Paramoidal and Cello doing it. I did consider a which is Lamba, scholar and Lamba, the price Bremer. I like the whole country. I did a MU the lecture of Humari Manasova. Same kind of theories, Scott theories you follow the matter. I did Manas, Saudi Tirakanda, Manipur, example, Manipur. Mana Barmazalo can say, says the Matiam, Adelaide, artisan meam, peace have a gambu, sanas have a gambu, yours have a gambu, material, Semana, Manipur, I study terminate. The man had an example of the worker lady, says at the other example, Quaidor, others can make me power idea. Aku ida kanama skill kara wala kan sala lawruba labor kala economy wala lawruba so I thought was Manipur gi so main leram bai sigi doliti si thainism lere adigi amu modern economy la kan sita kan si mai hana non state urban population ne am sira su state formation state consciousness hai ta state formation man tra economy do akoi sira na hajina service economy sarkar thau piraga sarkari service hena te leite adugi economy sana akoi han lejar me economy ho override to sala me ta sena masagi na override to bodo aduga loina na hujiki hana ta mon har mi conflict le hebedo akoi traditional conflict to madu override to ngam dribra are you saying that along with the hujiki kano se dum lady hyper conflict conflict ki hangover le ko hangover le ga override to economy sina su hajiki conflict situation ji man sel dong ando right consciousness su chaki kan sida akhoi anobo sigi right system di khangak ba aro hana gi base yaudamina base yaudamida superficial right ta na we mon akhoi se tor sina ba aro hana economy ma di pura override to khre na service economy akhoi se Manipur da Thai Thang Sabakang, Tangjam Lenny, Sogol Sem Lenny, Sogon, almost wiped out. Sakata, Pangadi, low Yolaga, Hammer and Legends, low Yolaga, Sakata, Gamana. Service economy is the service hitter sharing. And now Queen of Gansi. So, to the Huzika conflict itself, say, Huziki service key resources, either service key employment resources, see Tanabaji, the scheduled tribe, non scheduled tribe, Sigi conflict, Sigi overbearing kind of Ubras in the manifestation of Ubras. Adu monitors, we had a legitimate base, it's a Mukrena. Make it a city as Hanagi in the secondary, primary sector is Leraganda. Adu served on Hogadorina. A question superficially, Sakata is Bosore, Sakata Voxina, Hagi, who basically Jagadova, tertiary primary sector, secondary sectors, industry out there, farming delay, farming the Hova, week or a minute that hand lamb the hen week, we shall have it. Farming be some later. Adamatanda secondary sectors, my out of it. Service sector is a Tomjala. Sigi competition, but nothing in the bill. Nothing in the bill suggests that ST, Hogi, Chingaleba, Chinausing ST categories, Tamgis in a Mungani have the Yaudi. Is the fear justified? Chingaleba fears it. I assume Ubudarico. I know Lalamse, the Ubadi, it's a manifestation of the past conflict. I get the Sena. Bills ready contested my agitation to come on the high MLR key extent or maybe Yauri Colena. I need the Tasena Udi. So Hanagi Akibadu, Oziki Karanona misused over or wrong propaganda Santo some agenda the Ubresin. Sensitive oil in Mina Toina Sanabong Yormonico, Yaudi upon the politics. Sanabanator is going on sensitive oil. When I say a part is no American panel night. I might have Handagi sensitive way with a gather
hai issue um thola kansida adre hit to winning ba misreading to ba sigi proneness relay da okay I when I gonna attack already ka sensitive way bogi khoi hazki situation na traga so notice so am to hai na am the victimhood ki por Delhi da nunti crime si tara kon nifu yang kai thopu sida Manipur me yaw kan sa Manipur jara target tawre heavy head um yaw idra sense of victimhood ama sense of victimhood se adu am chin sensitive way lebi na hek sok pai posu yaw na ba za dan bi social scientist som da laisi valley amasung ching asi di akoi yam clear cut ti ethnically divide amadi lei di le so long akogi tamdagi di there's an effort haitare ko si akoi amatani heba the idea of Manipur as seen by the people in the valley siga hoji ching da lei ba si khena dong to bom di lei ba si khena ba se is it so deep that we are now calling for separation masi rupa ke doni aina khanjabadadi aina khanjabadi masi kuidri lo ya kuidri lo ya in the sense that akhoi se 7-year devastation sai tare khunda puse se singi sinau sing lo yaw yam moina hena masing si adedi even akhoi ge 1891 ge lan je jail da sarai thangal ga idu naga ne ba mo ngasi so ko naga hai ne ba ado adegi di si aina thamning sina mayam si pulap yam phajaba but sigi narrative se economic narrative se koi chingmi koi si yawrom mi mando sigi narrative se value gi aina hainin na aduna adun mai khudum yam song ready ba aidi keno da akhoi gi say composite history je khoi kanambo hona de no one tried to write any composite history of Manipur say for instance all population 1904 gi nupi lando maiting ngakta nate but focus as a maiting nupi adagi di say 1912 ta thawalan thengna badu led by the Muslim Atip Sauba maiting tawdom tawi adai 1970 to 1990 ki kuki rebellion si lusing is a kumbi degi chinga hamsa jaune ngasi di kuki jingna akhoi gi war of independence thengnaraga akhoi loksala mangaksa British ki lamdu maitai na mungir haina adai di jaduna movement la history with exclusion gi potom yaw sigi si lakpasida ina thamling ina sinida akhoi gi external force si dharma la ko cleavage tawre British la tongan ba an uniform law myam seme because of their development policy India da pule the same carbon copy tawre adi matung da khwai degi India da pule kan lai ji capitalist economy je khoina marginalized section of the people ne have tribal manu the tribalism no I leba yam nang mujle ba adi general section maitai jing ji jo marginalized section of the people jam leba periphery de lai je wa leba general wizard so sumaina lai ji system jinani external force nani have se khoi khangna kai dorage da khoi gi movement si maruina nagagi movement si lakanda khoi gi unity singam da and nagization process si magi ton multi ethnic plural society ni na iding cham yam jing punjal laktoi ne ba naga hai maming ji chatoi ne ba adu de kai dongni khwai dei laiba politics punjan baya ba je leader duna rational choice theory the base tawni mana pama por projection tawni aduga identity card paira kanda communal class ka thola kana di loi pungi ba adu pulla kanda da moina punbagi khwai dei nuai ba ji khoi gi communal region general kano sing do madu da vilify to ba moida chai ba moida ngang ba moida thine to buni ga har ga sum tasalak bu ne ba adu gi dinu sum sanga kan madu culture ma political culture ma hoiraga political socialization tawraga madugi khoi social status is adugi fabric no chathal lei ne adu madu matam khara mamang da bawdi sigi narrative se khoi haisi some vested interest siumba group khar dani common people in the ching da leiba pam yan leijeri ba moida di touch tok di haidi ba but ngasi ngara hogo leiba ihou si da almost khoi gi madugi fear mayam du loina mak da overwhelmingly present tok na ching da udong na tok leisi karigino si masi gi matang da di keno ne khoi gi interest loba kangbu de se behind the scene politically yam kana sana ba yori ba moina praja ingi yamun khangba yai khangda ba ko adu praja gi di asa hai du ni magi interest to eta assert torga mayam jing da khangal kan heta bonglong thok podam ne ba adu kayam yamna si praja jing na masi gi je akoina de yam rooted oiraga hai ba je political leaders khara de gi di sumna gi organization civil society gi singi organization jing na pangtong to na mane ba people jing da di to some extent akoini yeng kan da ba
से माओगी दो से लाई दुनी नागालैंड सत्य अरेदी नागागी बाउंड्री की मतंग धंदा नागालैंड का तोनो मतम दा दुम कौरे दुनी अरे कोई में आमदा कइनोम तोमिना जी का है दुनी सी प्रजा जिंगी पोस्ट का देखिए लीडर खरा ना तोक्सिन बा पोस्ट का खरा माना देबा अरे लीडर जो यामना सिविल सोसाइटी के लीडर को मोरदी फबा मा नोम याव पोनिना अरे उखुल इसेप्ता तमिलो इसेप्ता सेनापति इसेप्ता चलगा अमुतम प्रजा जिंगी वारी सा मतम दा नोम की दो म्यूजियम के होदे अदुना अइना सुम खनबदा लाइव पोसी अखोगी सोशलाइजेशन से जो मानदन तो बजी फते सेपरेट सोशलाइजेशन से वैली ना वैली की तमना चिंग की तो बजी जो हम कांदा से कॉमन सोशलाइजेशन से जो मरु होएबा अदो एफर्ट अमदी अखोगी तमगी सीएसओस मैमना से होने होनरी से सिगी फ्रूट सी इरे लेटर ब्रा इज माउ an isolated case we khala ibra अदो मधुमक तो कोइना प्रजा दे एसेस तो ददी फंगोई दे कना दा नागा तबो दि करी रीडिंग ले तमुगी द करी रीडिंग एदी तमुगी द हाइरी सी अहोगी वैली दे लेबो मैते सिना से अहोगी forever shouting we are one aduni चिंगी सिना they seem to be looking at us with certain distance ama yeng tawreba adai da hojiki kano si not all चिंगी द लेबो मैम जी पॉलिटिक्स सानबा खरना तवनी हाबी पोनी general प्रजा मैम दी they don't care about what is happening at what never ado kadi reading lay down with sigi distrust se it is being created as a propaganda type la natraga does it exist so deep that every citizen in the hill areas ida hogi si kano si lay rabasini I animal factors lay right that's in a hanagi device only tragedy politician CM Jarogo say I know see the me amale rakanda nuksidu aina ate hajamli thajaniba ai channel le bidra ani device adriwani ata sena device han le raga label se advantage lo kamu yauraga hen exchange with we pot leba aro device le te haibagi pot di I wonder kitang lotion bangam de si pot device em le re ta sen le hata kitang to kan u kan se चिंगा वैली के से इशू खरे मत पुन से इंगम हे याम कॉमन इशू है ओम थोपने हस की इमिग्रेशन इशू का इशू अनि मोले सोक दे पोने ना सिबारो सु कॉमन उगम देना उद्री सी तसेना साइ इंसान बखोजन पॉलिटिक्स की प्रोपेगेंडा सुम मैम की पोस्ट खरे यावे याव द फंडामेंटल रिपोर्ट डिफरेंस खरे सु हस की चोंथोकन तोरे अखोई की सही कया मुसिदा फॉल्टी पॉलिसीज नि खंगदे अदुग डेवलपमेंट साइ जियोग्राफी पोस याव बन दे साइ आइना हाइजा स्कॉट हाइ जियोग्राफी पोट ना गिवन सर्कमस्टेंस खसु ले जरे बसी हिल वैली नुसिन द बिसि अखोइ सरा दे इंग्लैंड द हो स्कॉटलैंड गामु का मई इंग्लिश प्लेन्स ले गामु इंग्लिश में नुसिन द हन दु रेफरेंडम तोरगा तोंगान दौनी हाइ गानसिदा ngamdana to hoidana si to ngam vai di kamu har interest hai sa nga sai akhoi manipur so ngai nungsina te ga to har ga so vote on ga di interest haba por makha underline leibna yaw da veli yaw da mai to no veli ga ga trade lady andar ga ching yaw da mai to no habi gi manunda to pa level am da under current adu ga level am the relationship to arms lady political level am lady economic level am lady ar emotional level so leram ni sai to na link ma'am se adu ya si factor man se pulap punna consider to ga da e punna bhamane example ye ga na sai england so ki scotland ge referendum da uganda khoi uidra scotland ga ga no si nungsina de tre hande khangena football sanam khang de hatona ge to wimo het amai to lai ba kang ni la ga su vote to ga de but as of now ahoi manipur chinga tangbe ji da political potuna hena overriding when a chatpa manbra muji ki ji political posi bhadan yaw ja hana samna hara khoi chingda tribal forum am police wa so hana polam pona da si tholei si political forum kan yaw do me yaroi kayo da hana aduk thina noinaram draga खामगुन पुलिस sai confluence हम लेखि सोमदा नागा पीस कोर लाए और सोमदा सु गी अखोई जेसे हेल्प की तो कान से साउथ की काम गुसमु नोय त मोइ सु नोय त खर लेरे और पुन तंजा लौरगा पुनसन की पोट आमसले हाने की नोय जदा बा ग्रज ले जरम पोट में दो सीधा एक्सप्रेशन की थमे बट लॉजिकली सिगिसी लॉजिकल कंक्लूजन भावदा वाहन तो खरतो कान दी याभम दी थोकते देना ना लॉजिकल कंक्लूजन है साइ हजी ने इमोशन कैरी तौरीना नतबि तसेना फमदनरगा खंदरगा तौरगा दी मे बी देयर विल बी अनदर स्ट्रीम ऑफ थॉट कमिंग अगर सिरा हाई गान साइ सेम एग्जांपल टू स्कॉटलैंड तौर फ्रागा सो कैनेडा तौर फ्रेंच स्पीकिंग क्वेबेक का में दस मोइसो लास्ट पुनमने पेजा जरा हेंदे सौकुरी हाबी पोरम से लेना सी पोसा खुइस लाक येंगान सिदा
emotionally hajik break to later so in harder economic consideration ma'am sida akoi kamai to in kamai yaung na kamai hindu no have gi problem la kanina geography is important no is the Robert Kaplan like am say kan the revenge of geography na ba say the mane sketches me period to akoi Manipur gi movement man se ave are da yam no example da Kashmir su later Kashmir do ya I he pani hai dar mana Egypt ki kano si period Egypt civilization ma ni am chauna tiny layer na the Egyptian civilization was nurtured by the Nile River. Nile River is came important no the Egypt na magi civilization hai kan to yaw dia ro to ren se kamai to hai da mai nuksi set pasi current ki opposite se le nuksi am tam da ada kamai da ga ina against the current chatting na ada ina sail mem thagala ga wind nuksi dan pura sa kane matha upstream sa ka kan downstream la ke kan da ai sail se lot or ga current dan pura kane ba and extremely navigable to no ba ada magi civilization ki development da sina atwa isin dagi irrigation dagi ada main navigation dagi loina mak tawla ko na haji di Nile ji ada important hoidre ta se na Egypt ki kana sira economy sira but still magi civilization memory lai ni na ba matha ki Sudan ni khang de Ethiopia ni khang de turen sira bera thang ko Egypt lan ta ne ba sira ada sigi tasena mak daka le so magi civilization memory have ni na siria khoi gi lai ko mani nang sok ya bra so that memory is still there maitai gi ga kanu maitai gi memory ga chingi memory ga ji khena badong di tawri akoina loction bagi type ta khan ba moina inthopoi type tam di khali adu maybe they matam su leire matam punma matam su leire dai tungana adu gi se leira waxing and waning se leira yam kana pulam matam ja oni re tungana ja oni so this could be just another phase this could be another but we'll take a break here when we come back khana gadori si adu ai dak ri akoi sigi differences of chong litar gadi hauji way forward si kari wodo ribno tongan ba hauji MP ani na UT ani semba kind of advanced or theory then alternative arrangement gana UNC gi theory adagi separate cookie lengana is that going to be an answer to our problem haibo apam si so in khana ge stay with us, we'll be back after a short while. Welcome back yengbiri si agenda Manipur ni on Impact News break mamangda like report si hauji ching amasung tamgi ani gi marakta divide ama leire historical baggage kar yauri then laiba akogi new democracy new economy sin override tongam daba mayam ama leiri but the question now is what way forward haiba porchini akogi MP ani amadi retract tawre MP ani na two separate UTs unit territory maitegi ama ching de leba tribal gi ama kana koi suggest tok pa Nagaland MP de gi like re Manipur gi MP gi di ma retract tok re but nevertheless the idea has been floated aduna tabida tam da su akoi hojik social media gi matam ni on blogs and on Facebook ta mayam haina ba mayam yauri why not go separate tamo Pradeep himself you have a theory separation ji kano era bra ka have gi lai so let's hear kano di ko adhan bi de hanta se okay kitang difference lay rahe hai jimsi ko lay rahe but separate to wa separate feasible way bra another layer of governance agadra lagta argadi whether hoji hainari ji 6 schedule oina piba natraga UT oina piba natraga separate state oina piba sigi feasibility lay bra or is this hogi ani ki difference hai strong enough to actually start discussing that mase rupa kenone akoina sang ngang na hill valley ki cleavage ni sing da ju khoi maitei ga de sing tamani ji nusina dre ha je am ta hana drin tra sing mo ta diam hana gra nungsam nusina den tra ade Nagaland ji kenable is not enough to kill each other hana ba yaw de ade Nagaland ji yam lu na tong ne ko ade Manipur ki tangkul khoi hal is Nagaland ne tanbo tan thorok ra selectran langol da ga kem ka lei ko thamjani di hojiki wafam ji da khoina खाइदोपा की मतंग सिदी मणिपुर से यम चावलम नते मादे मागी स्टेट की वायबिलिटी से क्वेश्चन तो अहमदा अदगी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट की ओरो अदगी तोंगान तोंगान बमाना मोगी पॉलिटिकल एजेंडा में जिंगसिदा इंडिया ना सो होजी इंडिया ने अमकन खालीसी कमाई तोरगा नगा की सी मोय एम्पावर तो बई पोतनी अद एम्पावर तो पोसिदा पीपल ना पामिसिना कोई मोयना पामगा खर खेने देनी प्रजा ना पामिसिना कोई कंसल्टेटिव मीटिंग में आम तोरे प्रजा ना है Number 1 da khoi taseng na moida power PB ga hagana hoji lai ba ADCG state ki ni dana sida 6 schedule gi subject tara jab se laga PB abra 1 da adagi ani se bada khoi gi
House bicameral legislation leba. ID legislative assembly matak legislative council. Council rai sabha da torise. India raju state manga mo leina. Ada masida micro minority or ba singi sinau me amsi representative mo lakto ni. Mo di bahut toro ni khalak to ni. Aduga policy semada pulab yauba implementation di yauseba. Aduga mo gi development gi to bosida power se koi devolution of power se yabra. Sini. Ada ahum subada adagi helagana. Mo na jo pamna leragadi say 40:20 is the communal politics hojiti tawdri mo ni tawen stars tawi ko ado tawraga di 40-31 khatani na majority se aduna maitei na pai ga di mantri di minister gi punji jibom pai da kaim tong amroi ba adu bu tawde nagana khwadi longest minister in Manipur micro minority Muslim if ching ma'am je punner pungi da they have a solid 20 block am delay 20 blocks am delay ado si la kan da mo ha je MLA hengkal zuya 40:25. Ada di MP zoma hengkal priya ba. Ahum. Maite ki kuki ke naga ki wagena smaina ko. Smaina power empower to busime yai natta dana karbi ki model da naga khoi ki subject se 30 ka pisala ba. Adi state ama da pira ba. Adu ka direct Delhi ka link up to buse. Sidi Manipur ki through administration da sat ka di ya de have ki modam thamme ba. Ada madu ki du tawren khala je ba. Hoje se karbi ji yengka da yam ning ma kai ning ai ne. Canada, hoi magi town gi kari gi di yam anu male phasa lambi thong adagi di showcase mya ma di dukan cho cho bolena kitang hai jalaga ri more area di thaina pai wo samdu hena tathare ba anu prajana saud di na te ba aduna lalobugi lu singba jina bolero so mangi ba mangduga olei ba je khena ba jile yam khena ba le ba aduna masi madai du mo hai ri se akhoi gi de wabi gi nu sine PW sine wabi gi nu sine PW sine ada akhoi na su uidana ko say exploitation of the tribal within the tribal tribal manung da exploitation taw de habia de moi zo sum yeng bio community a chow chow ba jing se sina loi dominant taw chale ba masa jing ji de haidok pu ki bai wane ba sengrang na da kapi duni yaw ya da bagi ai macha yam jin ne yam se community chow da amani khata ne ba masa jing nu kari khale je khoi nok te assess taw de akhoi ni yeng ji de a chow chow ba organization ji loop tu ngang du ne ba masa jing nu kari khale je khoi assess taw de ba so separate taw zu problem ka solve taw na te internet problem lai ni laite aduna idea sai matang do you buy this theory na ai kan hai gi ba sai matang se ko akhoi gi Europe tu ju Europe si ju matang da even Britain ji Europe ki lamate panya de na ai di man loi chandan ba khochan ba adagi ama ga khatna ba political chaosness laite ba na te adi matam da intellectual me am hangi ba se loop sira tauzre ne Europe se ai loop se di phare hatoner se tauzar na let us fight together. Ada European Union se mai ne ba. Ngasi di kya phajana taw ga da Euro paisa ta le gre. Politically ama khata wa gre. Ada di economic everything mo plop thang gre na. Loi jo khale na. Na in sim khan da city mo ne khaidok ki da Europe khaidok tra ba German gi akoi di chepal le na. German east west zao chepal ni ke no. Chepal du thuai gram ni ke. See, mayam, see, mang the tamo tale reko. These are things that we are seeing today also. A migrant issue matang the EU platana kona the unity ki problem dile reba. See, mayam, see, una ching the su literate loi le reba ne. See, mayam, see, una. Why is it that some of ahogi chingi chingjao ni na tongan ba administration na tali se. Is it actually feasible? Do they think feasible? It is feasible? I don't want to presume. I point of view misinterpretation player. I consider separation high. Separation one, the separation is federalized. Federalized is another form of unity. So it's not about different states or different utilities. It's not about severing the ties. It's about cementing the ties by federating heavy money. So addressing the issues inside a box. Inside and also identifying common interests. I see examples of the democracy. How comes or the discussed or me says that. Matam da ningthau palam ko ningthau palam ka feudalism se Europe de hana example or mo feudalism se kwai gi hena powerful feudalism ora meni adagi kamai ta udna kai hi he ba hor kan se da khoina hek long nei se megana kata haina sign ma dong ni da England se da ningthau loi power pa am de no ma mo unit me am lords me se na e ya nang ni hen ma le har ko mi se da mo na chap ye le gi se da lan thena ra ga hatong na ba tra ga na
kano mo toroga power sharing mong to we mong si mana ai ni thona pai si why to se noi kai pa me ai na kai pa me ado si bhori ana se na kitang ni concession yam kan to na bonde adu na ho gi ha democracy ki kan si adu ni haire na almai to na khoi matam yo matungina khoi thaina chahi cha mang le ba chahi yankhai mang le ba se adega chahi jonga sili chahi cha matung le ga do pot si ki condition mem khenina khena bani na khoi refresh ho computer khoi he refresh ho ri amai to mar mar refresh ho ba se asi le re adu di kai ki to si ge na ma ta na ga amutan federalism si strong and se ga to si ge khoi ha kan se khoi boundary ga ta na ga lang so ye no ge so khoi mari bilateral hai Europe to so re hai bilateral ties le re ka nei he khang ye na sam na hai da khoi si interdependence ki matam ni na ha ni sim le jarm na khoi na recognize so ro wa ni sam na hai da khoi Facebook live they Google kan na ngoni Facebook live advertise sam akoi no ye TV se hero ni TV se no ye pesa pera ga advertise habina advertise hab je no kan ni mo kan na mai su pot yo so it's a mutual benefit interdependence they don't have to be nang like gen to kan ngon mang we na tabi da nang su gen to aina nang win-win situation for both sides adun no nang TV se ai 5 second slot adam hab je ge ha kan ni pesa khar pio ha kan na ai na pesa pito kan nei mo mang mon te ai mang mi cha to mi te ho ra ga ngon so benefit lak do na amai mutually benefit system si ko ai to involve to si ge matam ge na kai no ra khoi na thai ni economy dong pa la ga same kan do hadi si pan to ge he ya ka bang tang yaw ri na ana matam mo to refresh to mo changi hai wa da ni hai dai na severance ki wan severance ring hai ba geography ki se le da geography ki ga sai cultural memory le ba civilization memory le se da so with the thing na lan thing na we point he la ka ne ba lan do voi to ge ha ra ga di akhui haju si le system se ong kan so mi na ga point is clear adu hoji ching the le riba or for that matter UNC na matam khar degi alternate arrangement kar lai report ma'am chidi it's almost they seem to be asking for a severance ne sida is it feasible hai tare ko Manipur se 90% hill 10% si tongan ba administrative unit oina can you for a moment think feasible oine na feasible oil ai jing sai federating system da power sharing structure mo progun tongan but say for anyone who is thinking in that term of akoi yanadram ni koi tokai lener si khaidong na lener si hai matam si da economically administratively socially politically is it a viable option or no economic model ni so yaro heavy study to thologa ni ko aron da bin sai ni haisna it'll amount to conflict it'll amount to war have pon lagan se ja khoi ki vital if we separate ki one ai ki vital life la ai ki lifestyle si if I know certain ways of earning my living I hing message sign to ha kan se da ai hing la me ka kan se da ai lan thing na ba sa ta me aduna jing na ka ko so valley ko so ek to no kan se da lan thing na ka ni lan da ai si o have ya bra so separation ki port se ka lagta ra gadi there may be another conflict ki I Egypt example I rupa I'm very worried for the Naga people Naga in his direction ko aina khan bada moi parochial political culture je thani traditional feudalism dunia still moi khulakpana they have right to use the land but they didn't have right to own the land 21st century da moi masagi lam leitu haba se khulakpana pai ri ba it's very parochial ko aduga British naga laga akhoi gi mi atopa laga moina ton ba toroga akhoi na sum leram subjective political culture du ju mamita ri ko aduga participant culture na akhoi democracy ko yam kana thoise sing the democracy sule the ba so di thadai bor mi ase mi amna lo thada bane ba hoji ba da sing gi praja ma bogi bota kano ji udaba ji in terms of yam le khajane aduna now my point is that sing is the problem jatai na te ba mo is a mixture of the parochial and the subjective cinema participants participant lactreba adu beli is na participants ga subjective pun mane ba ai di British ki ma to yaw ri ba ko beli da ai mi usita bi adagi sahib ki type to bi aduga participant political culture democracy ki posik ani ji mix up to ba adani ji kyapti khena gra ba amna parochial ga subjective pun mane ba amna participant ga subjective pun mane ba ani ji ki lari ba posida khoina sumyang jabada ani ji khaidok naraga tongan ba unit si khaidok na badana hoji ke how can you bring them together na khoina khanari ba federal structure ga haise se power sharing haise power sharing do kana share to do sin it's not by the people prajanate ba se mai gi se khudumaina mineral gi karigi my interest me amale bido elite maites yeah that chingi juni ne elite maites sing do adu gi ne ba adu elite maites na chingi elite sing do adu gi apama potuni adu ga praja sing de di yamna ai haina sin da
moina pamiba democratic norms of the government or any federal structure or power sharing or do akoi gi grassroots level le praja je socialize ta ngado ni there should be the political actor for that political particular system so basically ching the political awareness and what you have never yeah na thina wali see situation is it actually feasible to ziki da one federalism ga high photo sense of power ma PDP ra niko but P ra kanji the question like the will the new elite in the new formation to the six schedule board amaboiro end up exploiting adugi potiti lewe adugi exploitation duri it will be there in any society akoi so the only thing is that moine might the blame to ga the have potel like dune adu le ro ga gansta akoi structures na guarantee jaw ga phori jaw tare na structure same gansta sai gi ꯖꯥꯗꯔ ꯃꯤꯖꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯄꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯤꯗꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃ ꯈꯟꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯇꯪ ꯈꯟꯕ ꯀꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯖꯔ ꯀꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯇꯪ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯕ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤꯅ ꯀꯦꯂꯤꯐꯣꯔꯅꯤꯌꯥ 36 million ꯂꯩꯕꯗꯁꯨ 2 representative equal participation ꯑꯔꯤꯖꯣꯅꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯃ which will be good on the national level also Manipur ani khak chatpa je we have no voice ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯂꯤ ꯅꯥꯔꯤꯃꯥꯟ ꯍꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯋꯥꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯦꯠ ꯂꯤꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯍꯜꯂ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯤꯛꯑꯁꯨ ꯆꯥꯎꯔꯁꯨ veto power du fazan leina veto ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯁꯟ ꯄꯋꯥꯔꯕꯨꯗꯤ ꯂꯣꯋꯔ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯕꯔꯥꯕꯔ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯚꯣꯠ ꯇꯧꯔ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯔꯦꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯅꯦꯜ ꯔꯦꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ discussion khara tawba ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯐꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯗꯅ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯥꯟꯁꯤꯗ voting automatically think ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯈꯔ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯔꯦ ꯋꯦꯠꯄꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛꯀꯤ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇꯁꯨ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯄꯋꯥꯔ ꯈꯔ ꯊꯝꯃꯒ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ is it constitutionally speaking ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ yai ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯄꯔ ꯍꯥꯎꯁ ꯁꯦꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ equal representation from all communities ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗꯒ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯠ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯕ so si government na seriously moina si problem se solve tauge ha tagadi power sharing ki structure da giving voice to the hojiki upper house ama thamaga sida equal representation tawon bi samda move tawba tamda do you think the problem will be solved No, it'll give voice. The problem solved. Why there'll be so many other problems. Tholo kaisa so upper house like so many problem. Adum lagan adum la. Khan kaisa akoi ki thaina ki Manipur ki assembly India tindri ngai lema kana assembly do. Adu tor me na. When say sting is na FA Pearson kana President Manipur State Darbar mana khallidna nomination tasien hai ki asomda asam lema model ne por isu British ne por ise British akhoi asam da inner line yaga inner line gi hek wangbul lei kang using sina moina backward track and 1919 gi government act backward track and thamaga governor makha thamaga emission tawdi haibne te ara governor makha thamaga marmata daka lekan chalaga ado participants ngo yohonba aduga khedang chakhala kansida mo 935 ki government act 935 sura na mo partially excluded area and excluded area thamkreba excluded area sana photo yohondre hagi moi democracy ready oidri moi chakotri adana they are still savages kan moi moron mi hai aduga vote hada yohondre aduga partially excluded area sana governor nominate tor mi amani pore aduga yohon moi voice dila masana election tawjabi nataba partially ni aduga same pattern akoi mani pusala mi je akoi jana moi in line di emdre ko in line yek to chingi hena kana PMSC na nominate tawre moi gi kana do existing systems da hojik argument counter argument ha gadra hojik hol ojani gi kano sida leise hilera committee na manipur gi same scheduled tribe akoi kano gi legra this structure is already in place le have never so hill area committee le anything concerning hill ji moin to godo boni so somewhere is it the failure of this hill area committee ki failure ji ki entire blame ji entire valley ki population ji low bravo
Sidi Hill Area Committee di singi marile na pota assembly na pass tau kanda moi kala sapaya de haven article 371 CDR se handa gis da hairi je moigi area sokte le Hill Area Committee tumi le re MLA sing yum mai thari ne sokte dana sokte abdi ojike bill do khoi gi adu sokte khoina haibani moi so moi na haibani there's a heavy yam clearly area ba district mari du area ba moi di kamai sokte no 92% di singi schedule area la sing di masana loina protection le gana kun tabe de na ada samana ba district de torop ne ba ada ama ina haining di ko yamna maru ina khoina sukan khana dhom yauri ba executive sida permanent and the political executive ani ne ba political executive se thai di phaside temporary harmony bosi ka da dim to edna si minister wajinu mayam se masine women masing hele blame to se ada Indian constitution asagi 19 article khana na magi ek 1919 ga 1935 palakudai nising se daya ki laka da khoi gi India gi representative laka da British ki lakwa secretary mayam jina lebang apu yaroi moi power pair ne moina secretary jing matha sa da na ka moina constitution hapsen ni bam le ne ba adi people representative sing je secretary advice logo dong ne adu the same thing hoju le hore ba ada in haining di permanent executive ne le ba IS officer mayam se MCS officer mayam se masi Manipur da kana na khwai di hen ge ba ching yak ne ba tor se ada moina ju advice to ne policy se ma da policy implementation da to dra ju lai ne ba adi akhoi gi le ba minister sing kai ge thabak chin ba khop ba moi ge engagement mayam sina loina ba si moi tor ne ba moina loin to dana tor matam da ching gi chawkhat na ba gi chawkhatte adagi de akhoi gi sia leite adagi de political sharing wali kholi ga je si haimam thok de ba adu moina su ibida di nom to reflect out de na but in comparison with other states you know akhoi gi di pura problem the entire hill population are being misled yeah misled never that's the point so then how do we solve the problem tamo basically hai ji ching do ji da bona power structure power akhoi gi sharing gi basis to ne ba ojana hai boti power ji di they have enough power Hill Area Committee su lady then bureaucracy da there's a representation of the hill people in our bureaucracy is much higher than the valley all policy program am ching loi se mi ado si handa ki movement se masi one thing is hai sida mislead or har gari white paper mu thok dam sida akoina allegation lei re har ne se sida representation late hai jagai late hai no hai da CC fund thada bada ka thada distribute white paper mu thoga white paper mu thoga ma andal le phone ro di lalamang chung to dar aram yaw mo di lalam yaw ri no hai la le hai bum da ka le la admai to bum da ka le white paper fazana mu thoga ad sina ta ba ina sai hai ning mam le akhoi sida problem mem ne nyari ko akhoi state run thok ba adaga mai committee run thok problem ne la asina khoi micro narrative macha mem le je khoi gi no ya da ba gi pose le re al meta narrative to khras le se khoi globalization gi por lai adigi sai transition highway la ka do ri adigi khoi migrant problems mo sen sai karbi ngolon pon gan se karbi ngolon gi model phase ja sai phase khoi hai na asila su haj gi migrant problems am sin jaun le ne ba ta sen haj moi asila bangladesh ki immigrant mem sin he na majority oil ne karbi ngolon district sa karbi ngolon hai na entire assam the home moi gan si Assamese speaking hai da moi Assamese hai kari no je moi hadi define the word is bang amdre go Assamese speaking population se sina majority oidre heavy posi am chaun le na hadi tarun go hen so tawre hindu so am de yaro ya Bangladesh la kom de yaro ne hai re tawre hai le go problem hadi sum le de se akoi meta narrative sing so khara identify to om jaka le okay se da do ga problem na akoi na se sa macha machu khane ge da tsunami la loi hung re de okay so am ngai de reason discussion se basically at the end akoina high bi am port se there has to be a white paper government side tagi that's government on assembly di if there is a discrimination as being alleged if there is a fund anomalies later ga di as being alleged the government must come out with a white paper adu da ga di chingi people am the senior ama change then chinga masung tam animak punna hoji khan ga da bodi akoi gi macha gi hoji leiba conflict nattaba mapandagi immigrants akoi Bangladeshi ki problem ma'am leiba sing ma'am je punna kamai thenguni me ge natragadi we will all sing together haiba potuni wahumasiga loina ngasi gi wenadi agenda Manipur matang lo sinjeba tare thank you very much for watching us thank you Tamo Pradeep thank you Davi for being our guest thank you very much good night